Organizing Committee of Sardar @ 150 Patyatra Unity March Lisingani Kudmanga, Bishnupur District, Manipur Sinduna flag off ceremony of Sardar at 150 Unity Padyatra Unity March Impal Peace Museum Maibam Lokpasing Nambolda Nasi Pangthokkhre. Tarumaduda Manipur ke Rajya Sabha ke MP Maharaja Laishem Basana Zauba, Deputy Commissioner Bishnupur Puzai Langbam IAS, Mera Yuba Bharat Manipur ke State Director L Marjit Kumar, Thambal Mari College Wainam ke Principal Professor Dr. Kuraizam Mohon, Impal Peace Museum ke Director Ais Joyremba Amadi Unity March ke District Nominee NG Savana Amadi Ais Ibo Yaimana Atoiba Mithung Lensing Oina Saruyaki. Tarumaduda Maharaja Laishem Basana Zaubana Luchingduna Atmanirvar Bharat ki wasak sakmin nakiba loinana rally amaso flag off toki rally edu Impal Peace Museum dagi hauduna Impal Peace Memorial mamang fawa chatlaga madugi mamangda cultural program kaya utlaba matung tidim lambi gi leimaram lamkhai fawa chaluraga halaklaga thorum pangthokpham da amu lamtukpam hoiki tormaduda Maharaja Laisem Basana Zaubana phongdokibada Bharat asi tongan ba lam kaya na punchinduna semba laiba amani masiba apunba unified oiba Bharat ama semgat lamliba Sardar Vallabhbhai Patel gi wakhalon asibu ningsingduna mipal tangdaba matomta lepsaba ngamba Bharat ama oinabagi damak pangthokpani haiki Manipur ki le hojit ekoi thoi problem yam se ekoi hada tari ko ekoi matam da lusalam ne sol tam ko kona ne na koi ni ajana lari tam nang tar ni da patu loi matam da ni si awa ba se koi le ding ekoi matam da yam thang na ne Manipur awa karab san adu adagi harna di kona di lano gi ram adagi koi ayam hojik shuko ado se na koi matam da mase ko na layan da mase ko wa khan ado na ko na mase senjeri ko somjeri ko se na koi da ado na koi da mo ten ha na koi na mo masagi mi mo ko na wa khan do lor tra di ado ko mo na hira ko de mo sa thabak do mo da iri ba kha ko ai ga ri da mo su ga ai na tam ni bla se iri ba ke ka ri do mo sige